अहानबदा सिंजम एसी की एमएलए वाई खेमचान की मयुमदा माकु सपोर्ट तौबा अमसुम प्रजा मयाम थोमजिलक्तुना युमनाम लेकाइदा लेबे युमदा हराउते आंबा फोंदोखरे अमरोमदना सीएम याउना मिनिस्टर मरी वाsak लौरगा ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ उल्लबा मतुंगदा अतै मिनिस्टर सिंह हापकदरेबु वाफम अमसु फोंदोकनरक्ली युमनाम खेमचंद बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर ओइने खनख्रे बीजेपी नुलुसिंगबु मणिपुर लेंगाम सेमदा कुकीजौ एमएलए सिंगसु याख्रे सिंगजमई केंद्र की एमएलए युमनाम खेमचान ngasi बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंगबु खनखिबगा लोइनना हयेंग नुंगथिल चीफ मिनिस्टर ओइना वाsak लौरबा याय बीजेपी न लुसिंगबु अनौब लेंगा असिदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनि लेरकु याबि ओइथोकपा लेबगा लोइनना अमना कांगपोकपी केंद्र की एमएलए नेमसा किबेन दुग अमना नागा एमएलए मरक्तगी ओइगदौरी बीजेपी की पार्लियामेंटरी बोर्ड पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण स्टेट की बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर खन्नबगी सेंट्रल ऑब्जर्वर ओइना ngarang hapkhraba matung ngasi nungthil party की हेडक्वार्टर बीजेपी की सेंटर लुसिंगबसिंग याउना पांगथोकिबा मिफम अमदा वाई खेमचानबु बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की लुसिंगबु ओइना खनखिबनि मणिपुर लेरिबा प्रेसिडेंट रूल की मतम था सिगी तरागो हुमदुइद लोइरबना मसिगी ममांगदा स्टेट असिदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेहननबा सेंटर की लुसिंगबसिंग अकनबा थबक लोखलकपगा इरोइनना बीजेपी की एमएलए सिंग अमदी मसिगा सत्मिनरिबा पार्टी की एमएलए सिंग सेंटर की लुसिंगबसिंग काउसिलकपदिगी ngarang फावबदा एमएलए पुनमक दिल्ली दे थुंखिबनि बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की लुसिंगबा खनबगा मरी लेनना ngasi nungthil pung manga tabada Delhi da leiba BJP की हेडक्वार्टर da pangthokiba mifam aduda BJP की नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवनी BJP की नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवनी BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अमसुम हेडक्वार्टर इंचार्ज अरुण सिंह BJP की नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज डॉक्टर समित पाथ सरुयाखी वाई खेमचानबु पार्टी की लीडर ओइना खलकपरा सेंटर की लुसिंगबसिंग अमदि हानगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सु हराउब फोंदोखी ngasi mifam aduda kokizau MLA taret ki manungda Letpao Haokip masa nabana maram oiduna yaokhidre aduga Letzamang Haokip na meeting gi mayai chanma phawba yauramki ari press na phangba paw gi matungina Wai Khemchana lusingba anobu lenga ama lakadori basida deputy chief minister ani leiduna amana kangpokpi AC gi MLA nemsa kipgen atopa amana NPF MLA singi marakti gi amana oirabi बिष्णुपुर केंद्र की एमएलए गोविदास कोंथौजम अनौब लेंगा असिदा होंगी फंपूरब याय हैरि मरकसिदा राजभवन वाsak लौबगी थोरम पांगथुकनब सेम साखिबगा लोइनना दिल्ली दा लेदिबि एमएलए सिंग हयेंग इम्फाल थुंगलरबा मतुंग नुंगथिल वाई खेमचान बु चीफ मिनिस्टर ओइना वाsak लौरब याय हैरि कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा तरागा तरेत पांगथोकपा तरामथुसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा वाई खेमचान सिंगजम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द बीजेपी की टिकेट अहानबोइना मिखलदा माई पाक्तुना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ओइखिबनि कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगनिथुदा पांगथोखिबा तरानिथुसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा बीजेपी की मेरेप अमा ओइना अनिरकसुबु ओइना केंद्र सिदगी माई पाक्तुना माहुत अमदी आरडीएन पीआर के मिनिस्टर ओइरमखि निंगसिंगबा याबदी ममांग सही इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा मंगा की फेब्रुवारी मपंदा एन बिरेन मिनिस्टर फम थादोखरबा मतुंग फेब्रुवारी 13 की मणिपुर पीआर लाखिबनि यूनियन बजेट याउद्रबसु आईडीपी सिंगी स्पेशल पैकेज पिरकनी हाइबगी थाजब लैरे बीजेपी मणिपुर रूलिंग पार्टी ने पुथोरकपा बजेट अमतदा ओपोजिशन पार्टी ने सपोर्ट तौखिबा लैथ्री मियामगी काननबा चामद चाम अफब थबक तौरक्लबसु ओपोजिशन पार्टी ददी अपेनबो ओइरोय हेब वाफम थमलदुना यूनियन बजेट 2026-27 मणिपुर की इरांग सगोलब आईडीपी सिंगी येफ थौरांगी सेंफम याउद्रबसु सेंटर की मैकेडी स्पेशल पैकेज पीरगनी हाइबगी थाजब लैरी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट नोंगथोंबब निम्बासना फोंदोखरि ngasi nitya pachu thekta leiba thambal sanglena pangthokpa pawgi mifam amada nimbasna hai miyoi bahai basi pn ba ko bu naide dubu phana phaba oirabasu rolling na torakpa thabak to opposition na adum yelaga leigani rolling party na phana afaba thabak sama da sama tawrabasu opposition party da di pn ba ko bu nairoi fundokhi wana makhata na hai haujuk sathariba parliament mifamda ngarang finance minister Nirmala Sitharaman पुथोखिबा कुमजा इंग्लिसिंगनिगा कुनगा तरुक कुनगा तेरे की बजेट असि इंडिया मियाम की येफनबा बजेटनि पुथोखिबा बजेट अदु लमदम असिदा लैरिबा लैता लाइरसिंगी दमक्तदि यामना खुदोंचाबा पीगदबा बजेट अमनि बजेट अदुदा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल बैंकिंग इनकम टैक्स एजुकेशन स्पोर्ट अमदि टूरिज्म की लमदा हेना खुदोंचाबा
Leibao asibu hena sakwat hananabagi damak puthokpa budget loinana ngarang puthokiba union budget aduda kumja English nganiga kungo humdagi me ahumdagi Manipur tholakiba irang asina maram oiraga lanjena aduna laidiba IDP singi yaipa thaurangi ehenba senpam yaokhidrabasu center gi maikedi special package piraknaba thajba laide masida natana atay atopa miyam gi yaifnaba kaya ama taurakani haina spongtoki paugi mifam aduda BJP Manipur Pradesh ki vice president Laisram Minabanta amadi BJP Manipur Pradesh ki Kisan Morcha ki president TS Rasesh Saruyaki concrete road semaga mari lainana hayengdagi lambi khara tangkhai thingadori concrete ring road sengbalakadaba mari lainana hayeng February mari dagi lambi khara tangkhai thinglaga tangkhai amada punna double way oina gari sing satkadori traffic control police wing ki SP Sifang Cecilia Sopem lana thadorak chirolamada concrete road rigid pavement amasum line drain semagi thabaka mari lainana hayeng February mari dagi Dinku road ki awang thangba saruk New Assembly road ki awang thangba saruk thangmaiban lambi wangtham lairaktagi khoya thong phawgi nungsup thangba saruk amasum Oripo kangsup road laisram lairaktagi flyover phawbagi awang thangba saruk thinglagani hairiba lambi sing asigi thingdaba nakal lomda double way oina gari sing puna satkani maram asina lambi nakal ama double way oina sijnagadaba lambi sarukta lambi mapanda lariba yumgi miyoi sing dukandar sing establishment sing amadi miyamna makhal amatagi gari sing park tawdana basu khangali loinana matam kharagi oina lokhaliba lambi ki niyam asi miyamna ngakna satpindana basu appeal torakli BJP amadi masiga satminariba sing maru phongna muthatlabata tangdu leitaba ngamgani ke Biswajit BJP na lengak thugai bani miyam wahan bani BJP amadi party asiga satminariba party khudemok Manipur gi laimai digi maru phongna muthatlaba matamda iramda masi tangdu leitana leigani haina Samjawadi party state president Konthaujam Biswajit na phongtokre haribo aphamasi ngasi Konthaujam lairembida leiba president asigi yumna pangthokiba paugi mifam amada phongtokhibani makna makhatana hai kumja English singaniga kungu humdoi gi me ahumdagi Manipur da thoklibi irang asi lakshan ngamdabadagi Manipur Legislative Assembly suspended thamduna president rule thamlakiba sahi ama mapung pharakadoribani president rule thamdringai gi mamangnasu adumak irang asi luisinba ngamdi hatna sunaba dumak thoki handaksu BJP na lenga amuk semlabasu irang asi luisinba ngamloi Mesi mina hena tholakani lengak semlaklagasu ahoba utonga sa manaba lengani haujik sathari birang asi lusinna ba lengak semlabadi makhatana dumak lana si maka satharaki gani koki amadi BJP lengak manaraga president rule asi thamba maramna miyamna karigumba amat tawba ngamdana lairibani haiki amadi iramda masida buffer zone laiti hairaga sangthok sangsinda athingba thamliba sina takpadi buffer zone lai takpani maram aduna nakalani mak wakhal taminaraba matung irang si hana lusilaga lengak semban asumba khongthang oigani BJP na lengak thugai badigi haujuk Manipur miyam asi awaba mayuk naribani haikenasu pawusna makhatana spalakli tentak nasumna miyam na thamjage duga haujuk kuina di miyam pawus mata su lusinjarage masu makhataba no update miyam punanga minasi